emisiri ecwekerezi bw'orubare harimu entookye, ebihimba, ebicoori, obushaza, emikamba, oburo, muhogo, enyaanya hamwe n'ebindi bingi. Abataka ahi bagiire kurugera omu maju gaabo bashangira orubare rushwekire emyanya yoona omu kyaro. Abataka nibagira ngu kitiniise buri omwe ngu ahakuba orubare rwire rwonka hatarimu njura rwabasiga baine enaku ahabwe baferiirwe. Kyaba ekindi kyatinisa buri omwe hakuba gwakajura shankina konka omuri kyaro kyatubaire ky'okutangaza hagwa orubare rwonka emisiri yahwaho amatungo gahwaho eminju zahirima okuba hari omuri kyaro kyo kyatinisa hazaho n'omuyaga gwagurengire enju yateera amabaati gakakufumuka abantu amwe bari kubi haba omukiikuro omwe owatakwebasaho embiiho omu mbuga mpora. Abataka kubareebera abebembezi baba barakubahikaho kubahumuriza nikwe kwekorera orubare ora aha mutwe gwabo bakatambuza ebigyere bakarutwara aha mbuga nkuru za district Ntungamo. Aba bantu abo na leta twateerwa orubare ebitookye zahwaho ebihimba byahwaho buri kintu kyona tiine kitwasagaza mbwenu nikwo kureeta abantu aba kubasyaha ngu tukabaasa kuyambwa tutunge obuyambi obwakuyamba abantu aba n'abaana baitu n'ebintu byaitu tukabone obuyambi bwa gavumenti. Nahwera Juliet kansara w'ekyanga eki ahikira aha mwanya bitashabira abataka kugumisiriza. Kansara nashasha n'abantu ba odeegi abantu ba Kikono wodi tubegese okuhinga bakahinga konka bagwerwa akagwe nishasha nimwe emisiri yanyu yona yahwaho entookye zahwaho nazireeba mwene nyowe kyanje ky'okubakorera n'okuteerera gavumenti omuranga ikija ikabahereza obuyambi abasisikarwa enjara abantu yaza kubita. Dennis Singa hachoro chairman w'entebe ya katana bwa district ya Ntungamo nagira ngo ayina masiko government neija kubahwera sasira hamwe nimwe kandi nimpamya ngu government kurigirira mu kitongore cy'ebishikirize neja kugira ekiyakora abo kandi ubwo muhanda gonka nito kutweza bakora reporta bakora reporta DC abateraho mukono na town clerk rero tubohereza mu ministry y'ebishikirize. Singa hache ayongire yashaba bataka kwandika amazina gabo kandi ngo naza gukora terenshonga yabo no kureba ngu bahikayo bahandika abantu abasisikarwa ibintu byabo na muno agamajo gafumuka konka muno emisiri kuhandika kutere bishani kandi no kukozesa abebembezi bitu abatabona kanso. Ebyare byikirweho kigwerereze kibiri mu cyanji yo kubanza na cyanji ya kabiri hamwe na kabahambi kandi ebi nibagambwa ko bano byo bibire bisize he town ya Ntungamo mu kubahereza ibyo kurya. Amakuru agagasha kwa Weza Wilfred.